Come on to Storyteller London. Mentang ngasih tulok nak yakin. Tapi ni ikai keren-keren yang nak. Pinang ya? Beli di kuat keren keren. Ngasih kain je. Pensil kau ini. Ngasih cikgu tangka si kenting. Sisa. Hai, kalau nak keren ini kasih ni. Dah pensil sisa sepuluh dekat kentin tinggi ni kai bang. Hai, siapa? Mentap pinang ni amal mana? Nang hi tangkan pada dia. Tapi sangkran ni kita berpinang. It's okay and it's alright. Yes, yes, no, we no. Deh, pistat hama. Hai, king. Keren shoes sobang. No pen, no hand. Deh, pistat hama keren shoes. What is your name? My name is Mr. Niam. Keren shoes. I love you, kid. Tu saya keren shoes. Haha, ngadi you bro. I is man. Hikai sapi meta. So here. Heavy fruit. So saupat. Red fruit. You could be young no. Kabit. Apakah kali you could be young penban kapi? Ang no haktin parang pergi ong yau kubiang kiong kabit. Tu keren shoes kan kat berpila bani pembelma. Ang bun hi bangati pembah hikai semua maki. What lay sang ong no? No basket. Nusuk pandar. Potato fruit. Titrim lagi ni. Ong no. What lay sang yung aklau hikmat. If you basket, I first your eyes. Titrim lagi ni. Dah beramai tu kumni teng. Ini saya kain office skema. Ini lagi aswa. Ma. It's okay, it's alright. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make it the best. Thank you for watching.